Ilna nisimgħu ħafna dwar il-buttuna ta' dislike maħsuba biex fuq Facebook wieħed jesprimi nuqqas taqbil ma' xi ħaġa. Iżda għalkemm nistgħu nħarsu lejha bħala sempliċi faċilità ġdida f'teknoloġija li sirna nużaw ħafna, din jista' jkollha reperkussjonijiet oħra kif jemmen il-psikologu Bernard Caruana. Ma naqbilx magħha għaliex dika tista' tagħti lok għal cyberbullying. Ġifieri da bażikament tgħidli ma jistax persuna xorta jagħmellek dislike jew jagħmellek kumment peġġorattiv, iva ma biex tagħmel kumment peġġorattiv trid naqra extra effort u tippersonalizzah. Meta għandek buttuna hija iktar faċli. Jidher li mħuħ wara Facebook jaħsbu għall-istess. Mark Zuckerberg, il-fundatur ta' Facebook, ħabbar il-funzjoni tal-like se jkollha innovazzjoni, iżda mhux dik tad-dislike. Meta wieħed jafas fuq il-like se jkun jista' jesprimi wkoll imħabba, daħ, kuntentizza, xokk, dwejja jew rabja. And if you are sharing something that is sad, whether it's something in current events like the refugee crisis that touches you, or if a family member passed away, then it may not feel comfortable to like that post, but your friends and people want to be able to express that they understand and that they relate to you. Eventwalment kull ħaġa li titella fuq Facebook se jkollha rendi kont ta' kemm irċiviet minn kull sentiment. Il-psikologu Caruana jemmen il-funzjoni tagħti lok għal esperjenza online aħjar. Qed tagħmilha faċli l dak li jkun jesprimi kif iħossu f'dak il-mument fuq dik il-ħaġa li tella ħadd ieħor. Pereżempju, jekk xi ħadd tella ritratti u tella kumment li pereżempju mititlu l-mara jew xi ħadd daħal l-isptar, jien nara stramba li dak li jkun itellalu like, allura hemm qed tagħti faċilità li toffri emozzjoni differenti. Dawn l-espressjonijiet ġodda msemmija reactions se jkunu provati l-ewwel fl-Irlanda u Spanja qabel ma jkunu disponibbli madwar id-dinja kollha.